Kanitha wa Jesus Winner Ministry rungu rwa muthikabu Edward Mwai kiumia giki niguo ubite muthingi munene wa kwarahura weru ndereti ya ateti kuruta mbeca makanitha-ini thutha wa President William Ruto kwiranira ciringi milioni 20 cia guteithiriria gwaka nyumba ya ihoero. Kiraniro giki gia President gikoretwo gikirara kamwe ya Kenya gukigia na mateta na ciuria cia kanitha uyu kwamukira kiheo giki gia President na urugari uyu riu ni utindikiririo utongoria wa kanitha uyu kwiyumiria na kuga ati mbeca icio citire cirakinya moko-ini mao. Kama vile members uplingi hapa, hata mtu anaweza toa next month maybe and 2 months later. No ihinda rinini thutha wa ndumiriri ino kuheanwo, mbica cia muthikabu Mwai mari mucemania-ini na President William Ruto ni cianjiriirie kunyagio nenda-ini cia ukinyaniria. Mbica iria yonekanire iri ya kuhuthika kuonania ngwataniro matagatagati ga President na muthikabu uyu. Bishop mwenyewe alisema tungependa kukuomba kwa sababu tuko na mjengo, kama wewe binafsi kama unaweza tupatia support ya kujenga kanisa, na kwa sababu watu wameplingi, hata members, hata sisi wachungaji, hata wazee wa kanisa. Kwa hivyo kwetu sisi tulichukua, rais aliplingi kama yule mshirika mwingine ama mgeni angetembea hiyo kanisa hiyo siku na akute kama kuna mchango unaendelea na yeye achangie. Urugari wa muingi ukoretwo kiumana na ati mwaka muthiru President niwe waniriire ati atongoria a thirikari matibati gukorwo magikuruhania na micango makanitha-ini. Itua riria riumanite na ateti kuonekana ta methunuragira muingi na mbeca riria garama ya muturire yabatirite iguru, na itua ria President kuheana ciringi milioni 20 cionekanite tari kwagira kiene ria thani riake. Kanitha uyu ningi ni utheririe wigie gicunji kia mugunda wa eka 20 kiria gikoretwo gikigucanirio gatagati ga kanitha uyu na ruhonge rwa mbirarũ. Ilikuwa na 17 eka ya jeshi na yetu eka 3. Tofauti mahali ilitokea wakati walipoingia, ndio hakukuwa kumetolewa beacon na boundaries, walikalia shamba yote, na hapo ndio tulifuata ile njia inafaa, na hapo ndio bishop mwenyewe aliomba rais na wale wakaongeleshwa. PS mwenyewe wa land, PS wa defense walikuja na surveyor wa serikali na surveyor wengine wakatoa mipaka. Hata ukienda saa hii, last year ndio kuliweka ukuta kati yetu na jeshi, kuna ukuta kubwa sana. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani Wangũnjiri.